Untuk tambah baik di hatimu, tambah bagus babatan saya. Kok pilih lang dijadi, kok tenang lang digadok, kok kodok lang dihisap, tenang rasanya dalam hati. Tajuk lagu
Hadirin, disilakan duduk kembali. Mas,
نستطيع أن نجتمع في هذا المكان والمبارك. First of all, let's pray and thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings.